ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯃꯦꯒꯥꯖꯤꯟ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯑꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯎꯟꯁꯥꯒꯤ ꯂꯩꯅꯥ ꯁ꯭ꯇꯕꯔꯟ ꯁ꯭ꯀꯤꯟ ꯗꯤꯖꯤꯖ ꯅꯥꯔꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯥꯌꯦꯡ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯣꯡꯅ ꯊꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯐꯪꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯣꯐ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔꯤꯡꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯧ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯄꯣꯠꯁꯪꯕꯝ ꯑꯜꯕꯤꯅꯣꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯔꯥꯏꯆꯟꯗ ꯆꯤꯡꯊꯥꯝꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕ ꯑꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯎꯟꯁꯥꯒꯤ ꯂꯩꯅꯥ ꯁ꯭ꯇꯕꯔꯟ ꯁ꯭ꯀꯤꯟ ꯗꯤꯖꯤꯖ ꯅꯥꯔꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯥꯌꯦꯡ ꯁꯥꯏꯇꯣꯀꯥꯏꯟꯁ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯤꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯏꯝꯃ꯭ꯌꯨꯟ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯁꯦꯜ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯒꯤ ꯁꯦꯜꯁꯤꯡ ꯃꯆꯥ ꯄꯣꯛꯄꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡꯅꯤ꯫ ꯁꯥꯏꯇꯣꯀꯥꯏꯟꯁꯤꯡꯗ ꯏꯟꯇꯔꯐꯦꯔꯟ ꯒꯥꯃꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯒꯅꯦꯜ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯏ꯫ ꯃꯁꯤ ꯃꯍꯧꯁꯥꯅ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯃꯍꯤꯛ ꯃꯇꯥꯡ ꯆꯪꯂꯛꯄꯗ ꯃꯗꯨꯕꯨ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯆꯅꯕ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯅꯦꯜꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ ꯂꯥꯏꯀꯦꯟ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯁꯅ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯅꯥꯔꯛꯄꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯆꯨꯝꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯛꯇꯦ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯅꯥꯕ ꯃꯍꯤꯛ ꯃꯇꯥꯡꯗꯒꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯆꯅꯕ ꯌꯥꯎꯖꯔꯛꯂꯤꯕ ꯏꯝꯃ꯭ꯌꯨꯟ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯒꯤ ꯁꯦꯜꯁꯤꯡꯅ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯁꯦꯜꯁꯤꯡꯗ ꯂꯥꯟꯗꯥꯁꯤꯜꯂꯛꯏ꯫ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯂꯥꯟꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯏꯁꯥꯗ ꯂꯥꯟꯗꯥꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯅꯤ꯫ ꯖꯦꯅꯁ ꯀꯥꯏꯅꯦꯁ JAK ꯑꯦꯟꯖꯥꯏꯝꯁꯤꯡꯅ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯦꯃꯦꯇꯔꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯁꯤꯡꯗ ꯆꯥꯎꯅ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯏ꯫ ꯍꯟꯗꯛ ꯃꯥꯌꯣ ꯀ꯭ꯂꯤꯅꯤꯛꯀꯤ ꯊꯤꯖꯤꯟꯂꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯕꯦꯔꯤꯁꯤꯇꯤꯅꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯔꯦꯜ JAK1/2 ꯏꯟꯍꯤꯕꯤꯇꯔ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯍꯛꯆꯥꯡꯕꯨ ꯅꯥꯍꯜꯂꯤꯕ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯦꯃꯦꯇꯔꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯁꯤꯡ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯏꯟꯇꯔꯐꯦꯔꯣꯟ ꯒꯥꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯒꯅꯦꯂꯤꯡ ꯄꯥꯊꯋꯦꯁꯤꯡ ꯊꯗꯠꯂꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯅ ꯏ ꯍꯧꯔꯛꯇꯨꯅ ꯁꯥꯒꯠꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯉꯥꯡꯁꯪ ꯉꯥꯡꯅ ꯄꯣꯝꯈꯠꯂꯛꯄ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯦꯃꯦꯁꯟ ꯍꯟꯊꯍꯜꯂꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯥꯏꯀꯦꯟ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯁꯅ ꯅꯥꯕꯗ ꯑꯣꯚꯔ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯛꯂꯕ ꯏꯝꯃ꯭ꯌꯨꯟ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯁꯤꯡ ꯈꯨꯗꯨꯝ ꯆꯟꯁꯤꯟꯍꯟꯕ ꯉꯝꯍꯜꯂꯤ꯫ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯊꯥꯈꯤꯕ ꯑꯅꯥꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯡꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯀ꯭ꯂꯤꯅꯤꯀꯦꯜ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁ ꯎꯠꯂꯛꯈꯤꯕ ꯊꯦꯡꯅꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯍꯞꯇꯥ 13 ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯆꯥꯈꯤꯕ ꯑꯅꯥꯕꯁꯤꯡꯅ ꯑꯅꯥ ꯂꯥꯏꯑꯣꯡꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯆꯥꯗ 64% ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯒꯠꯂꯛꯄ ꯎꯅꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯗꯨꯅ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯕ ꯂꯥꯏꯑꯣꯡ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯊꯣꯔꯛꯍꯜꯂꯤꯕ ꯏꯟꯇꯔꯐꯦꯔꯣꯟ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯨꯅ ꯍꯟꯊꯍꯜꯂꯛꯈꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯐꯤꯛ ꯄꯦꯊꯣꯖꯦꯅꯤꯛ ꯇꯤ ꯁꯦꯜꯁꯨ ꯃꯁꯤꯡ ꯁꯥꯊꯤꯅ ꯍꯟꯊꯍꯜꯂꯛꯈꯤꯕ ꯎꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯍꯟꯗꯛ ꯆꯠꯊꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯔꯤꯁꯔꯆ ꯑꯁꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯂꯥꯟꯗꯥꯔꯛꯄ ꯃꯍꯤꯛ ꯃꯇꯥꯡꯗꯒꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯆꯅꯅꯕ ꯄꯣꯛꯄꯗꯒꯤ ꯌꯥꯎꯖꯔꯛꯂꯕ ꯏꯝꯃ꯭ꯌꯨꯟ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯃꯥꯡꯅꯅꯕ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯐꯤꯚꯝꯁꯤꯡ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯇꯣ ꯏꯝꯃ꯭ꯌꯨꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯦꯃꯦꯇꯔꯤ ꯗꯤꯖꯤꯖꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯁꯝꯅꯔꯝꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯣꯔꯝ ꯀꯌꯥ ꯁꯝꯅꯍꯜꯂꯛꯅꯕꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯎꯗꯝꯂꯛꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯔꯤꯁꯔꯆꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯤꯅꯤꯌꯔ ꯑꯊꯔ ꯑꯥꯔꯣꯟ R. ꯃꯦꯡꯒꯣꯜꯗ MDꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯤ꯫ ꯔꯤꯁꯔꯆ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯀꯜꯂꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯔꯕ ꯑꯅꯥ ꯂꯥꯏꯑꯣꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯇꯥꯡꯗꯥꯡꯕ ꯍꯦꯟꯅ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯐꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟꯠ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯂꯧꯈꯠꯅꯅꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯐꯥꯠꯂꯛꯂꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯅ ꯎꯟꯁꯥꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕ ꯂꯥꯏꯀꯦꯟ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯁ ꯈꯛ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯏ ꯍꯧꯔꯛꯇꯨꯅ ꯁꯥꯒꯠꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯉꯥꯡꯁꯪ ꯉꯥꯡꯅ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯄꯣꯝꯈꯠꯂꯛꯄ ꯑꯅꯥꯕꯁꯤꯡ ꯀꯣꯛꯅꯅꯕ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄ ꯌꯥꯔꯕ ꯄꯥꯝꯕꯩ ꯑꯃ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅꯤ꯫ ꯂꯥꯏꯀꯦꯟ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯁꯀꯤ ꯎꯟꯁꯥꯒꯤ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯁꯤꯅ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯒꯤ ꯆꯥꯗ 1 - 2 ꯔꯣꯝꯗ ꯅꯥꯕ ꯊꯦꯡꯅꯩ꯫ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯅꯥꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯍꯟꯗꯕ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯤ꯫ ꯇꯣꯏꯅ ꯈꯥꯡꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯈꯩ ꯍꯥꯀꯠꯆꯕ, ꯌꯪ ꯅꯥꯕ ꯊꯦꯡꯅꯩ꯫ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯪꯒ꯭ꯔꯥ ꯃꯆꯨꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯀꯠꯆꯕ, ꯃꯆꯤꯟ ꯄꯪꯕ, ꯄꯥꯛꯇꯛ ꯇꯧꯕ ꯐꯨꯔꯤꯒꯨꯝ ꯊꯣꯔꯛꯏ꯫ ꯆꯤꯟꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯤꯅꯨꯡꯗ ꯂꯥꯏꯀꯦꯟ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯁꯅ ꯉꯧꯔꯨꯅꯕ ꯃꯄꯥꯛ ꯁꯦꯝꯕ ꯊꯦꯡꯅꯒꯅꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯥꯕ, ꯍꯨꯕꯥꯠꯄꯁꯤꯡ ꯂꯣꯏꯅꯔꯛꯀꯅꯤ꯫ ꯂꯥꯏꯀꯦꯟ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯁꯄꯨ ꯐꯅꯅꯕ ꯂꯥꯏꯀꯠꯅꯅꯕ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯄꯥꯝꯕꯩ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯇꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ꯫ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯊꯤꯖꯤꯟꯂꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯄꯥꯎꯗꯝꯂꯛꯈꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯩ ꯑꯁꯤ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯗꯤꯖꯤꯖ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯐꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯇꯝꯅꯅ ꯂꯥꯏꯀꯦꯟ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯁꯀ ꯃꯄꯥ ꯆꯥꯅꯕ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯂꯥꯡꯊꯛ ꯑꯃꯠꯇ ꯆꯥꯡꯌꯦꯡꯈꯤꯗ꯭ꯔꯤ꯫ ꯎꯟꯁꯥꯗ ꯅꯥꯕ ꯐꯒꯠꯄ, ꯊꯤꯟꯕ ꯂꯩꯅꯥꯁꯤꯡꯗ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯕ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯃꯠꯇ ꯊꯥꯔꯛꯇ꯭ꯔꯤ꯫ ꯍꯦꯛꯇ ꯐꯍꯟꯕ, ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯧꯔꯛꯇꯅꯕ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯑꯃ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯏꯑꯣꯡꯁꯤꯡ ꯃꯦꯅꯦꯖ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯛꯂꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯥꯏꯗ ꯏꯐꯦꯛꯠꯁꯤꯡꯗꯤ ꯎꯟꯁꯥ ꯄꯥꯊꯔꯛꯄ, ꯏꯝꯃ꯭ꯌꯨꯟ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯍꯟꯊꯔꯛꯄ, ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯍꯤꯛꯅ ꯂꯩꯅꯥ ꯂꯥꯟꯗꯥꯔꯛꯄꯗ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯆꯪꯂꯛꯍꯟꯕ ꯈꯛ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ꯫
Thizin humjinbagi lamda handak thengnarakriba thawong asi yamna magun leiba amadi lichen planus ki pathophysiology bu tuna khangnanabagi thong amadi launa hangle haiba yare. Baricitinib ki potential amadi lai yengbada tung koina chathanabagi lambi amadi yatle. Unsada naba lainasing kanna yengsinfam thoki. Missing hengalakpa akoibagi phibam soksilaktuna thakna chanaba ising maising amadi chunja kaya amada potyan masing khangdan yansilakpagi khudong thiraba matamasida community awareness laina kamdawna sandorakpagi haibana chingbagi epidemiological surveillance mikup nahum singna yengsinfam thokli health workers loinana thizin humjiliba thizin loising punna khusamnana chenbalam jail ama chenminabatai primary health care dagi hauraduna awang bathaki thizin humjin tawriba loisang sing loina amato oina mipum khudingi yaifanaba honaminaba mathau tai kadaida kari leibage haiba si missing nasingna awang anem naidana manaba thak amada changsin minafam thoi aroibada amuk thamjari khunja singda yamna hongna thakpa yaba ising fanghanba haiba hiramasida National Institute of Technology Manipur gi Department of Civil Engineering da Professor oina thaupuriba Dr. Potsangmam Albinoga aikhogi mihud Raichanda Chingthamga unaduna wari saba Ngasimu pudun luxury science magazine khunja singda afaba thakpa yaba ising phanganba haiba hiram sida khana nindanaba akaspan Imphal gi studio da lengsinduna lebiraba Professor Posangam Albinobu ahanmukta ikai khumnajabagloina taram lokcheri thagachari loinana tabiriba mayambu khurumjari za hujiksi khoigi malem pumbada thaknabagi ising seuja sugimate mosilakpa aduga problem lebase akhoi khudimangna malem mafam khudimang to loina thengnareuja hariba si Manipur da suja mamangai chahi tara muki natraga kun muki mamangda akoina sanuruganda pukhi da natraga pata isingje khuju kallaga thakpa yambodo ja hujik mayam se thakpa yabodo oirakta boja aduna ngasigi khogi khanagaduriba topic seuja amato karamna afaba ising se thakpa yagadagi na haibodu neja aduna han bodo ja wahaudo oina oja da luxury ba wahangsi Manipur gi ising marang kaina leiriba maru oina khumgangi lamdam da oja afaba isingna kayamna leiri aduga phattabi isingna kayamyam leiri aduga akoi maru oina khunja singsina isinggi demand ising si thakpa yabagi akoi volume si kayamyamna hengatli haibodu ja masi matangda samlamna thambiyo oja tasina hairabada akhoi mamangi ka compare to batamda husiki khungangi ising si distract tawdringeda ai water crisis haibagi matangda mate abdang panjage water crisis haibasi isingi lanthum haibasi kari hana define tawge haibam tamda mi masing sina ngasai ising phalairiba condition sidagi hena yama putargadi haibadi water demand na water availability dei helagadi water crisis thoe atopa amana ising chungong phangdaba ma koi Sahara desert kumba aduga isamsamna haibda Manipur gi khungangi hairugadi even Imphal area boba isingi problem se adum leitabnate hujipuk leiri masi issue se tasingna hairugadi water demand sina water play basidagina available oiba phangdabadagi ni haibadi population masing number 1 hegalakpa number 2 da ngasai water management si adugi matik kyam wat ka haibda aikhoina khungangna survey to matamda matamamagi isingi source oramba maruina pukhri adugi pat masa si fertilizers chemicals sikuma mayam sinju contaminant mayam orpadagi si ising apaba thapa haibase isani isabu mahanjabini na thamsage si duga quality ki matangda hairgadi ising sida parameters se physical chemical biological and ohum lejai aduga huziki akoina lokta tek survey to matam adudagi ngangkhalawai Bishnupur namna kachingnom su akoi yego matamda quality si anamba deteriorator musikari dano haibda chemical parameters anamba heli physical parameters hairgadi suspended solids turbidity high maiterun hairgana khoi lainanga haigadra sigumba adubu sidi phamdaraga yabanga tani maruna chemical gi pesticides fertilizers nitrate sigumchide nutrients mayam miyoibagi akoi gi pattaba toilet water se sisu amuk manage tawdana akoi pukhrijida nongi isingna pulaga sumtarapadagi masina contaminate tawbe henbani aduga isingi demand gi hairugadi hanaki jal shakti dasu Manipur gi oina panbada aina thenajabani makhoi gi hakthangna wari sanajabdi natte sida 55 ml di supply tawbi haibadi 55 liters per capita per day hujik khogi India gi oina khoina ngasibuta survey torpada anamba phangisi 135 liters per capita per day habse jahi kunthra mamangda khoida larik tapingai degi dum phangabani Delhi gu madadi 200 to 50 standard living of life henmina phangi Manipur dadi 55 jal shakti
mission na supply tawgani hai adusu akhoi na survey tawda mioi ba mana isam samna chama kontra mangla phangda buse akhoi sida nobada kontra ba yang phangdri bu ba makha sathajar padu za akhoi thakpa ya ba ising natraga akhoi aphaba ising habise za masi akhoi scientific angle da haitare chemically masi kari yaroga di aphaba ising phangani adu ai ozana tapi bada akhoi gi bisempu adinga khalawai loktak sida phangi bi ising se za thakpa ya ba ising di nattaba khara phangi da za masi di chemically namna haitare za kari kari yaw habdo ani si gi khena bu kitang thambiu za akhoi na ising tasina thakpa ya ba harga di matamamada akhoi pungi ising thakjarami masida ising haibase isam samna haibda hydrogen ga oxygen khatani scientifically haibda adubu akhoi na parameters haibda number 1 da physical parameters haise sida ufun lengwei suma yaw bisi tasina haksang da polluted hairga su kashu yamna thudung akaiba oite masida filter tawraga fi amada oiro lengwei maitan oraga matamami indigenous ta tawrusu yai adubu important lai bisi husikan chemical parameters ani shubda nitrate phosphate sise amorom da haraga koi pambi gi nutrients ni masina karaga tholapano da khoi gi mioi ba gi human waste meam se mi masin ya panak puna khoi husi toilet masin hengele adubu planning yaw da bina septic tank ni khangde su mase walaga drainage sina waste water sina nasai lake kumba pond sida nogi singa punchil ang khanda nasai mi gi amang da yorpa nutrients khoi gi protein meam su masina tawraga nasai ising si pran nutrients sin mandana yam sabna ba kabukang kang yam hobo uise si nutrients lebani nitrate sulfate phosphate sisu contaminant amani aroi bada quite important amana chemical khare helapu thapkada kutakta sigadona heba acute effect habidi nate sina chronic kawi sina tamna tungshalaga acute effect haragidi isingda mahik yawa biological parameters sina quite maru oi aduna huziki ising singji nutrients yaw amina miyobigi amang bosu hunjala amina karmain tokeda sida khoi mahik myami macha puthapam oire sigise khoina yamna atopa language haradi biological oxygen demand chemically oxygen demand somno chokhin puzari aduna sigi mahik si yauragadi polluted water haraktre contaminated water haire adun masi thakpada khungangomda aga oboga phaiba tawbi harise si pollution nate contamination tawba biological parameters ko mahik myam yorpa maruina cvs amang bagi si jo management wal patigi lejeram ising du khoina mang thuba masi ni thamse adui tadi uza sai treatment tong matamda sai uzana thakpi bu to sing punda natraga ufunda lairamba sing du treatment du akoi gi hana gi traditional gi method ta treatment tawbudi ya aduga sai gi chemically natraga husiki biologically mahi matang yauragadi husiki hariba aduina treatment na makhalama oidine pa natro aduga hujiksu za manipur gi maru oina ising tungpham gi mamangai digi lairamba aduga ising se akoina demand si anum supply si konani haina khanjaramba loktak se za masidi yaurbe ising si gi contamination se za nasai gi zana thambiba biological contamination duna yamibra chemical yamibra natragana local gi lainangumba uphungumba chandharakpa abot ising ubudo aduna helibra masigi status se za madik chumna tang thambiyo za masi loktak ki oina base tawragadi asing di loktak ti akhoi physical si yamna yambadi nate loktak ki ising akhoi no buda sarang hobuda adum hi to sapada ising je luna uidana ko adum ising je machu sangli uidana masi anamana chemical parameters hengalakpani the chemical parameters masi de karana chemical hapsil no have fertilizers nataba loktak ki problem amana sagi fundi se patha puntraga pambi se chumtuma agadi oxidize soraga masi gi chemical oina tholaga yam samna harab da khoi tum mai basi akhoi ising da hapdi sodium ga chloride ga tongan tho chemical on gredan pra carbon salt ga adumaina fundi se pathara puntra ko myam se sidagi mon thol pa chemical myam se release torpa aduga fundi masamak si karmaina aduk thina growth orino haragadi human waste myam se nutrients myam subsalaka mochi growth torpa aduga fundi da sagi lebak laidang khari yauri bse sigi pullaga aduna loktaki oiragadi akhoina parameters estimate to matamda sagi hajaki ba phosphate sulfate nitrogen siam wangi adudagi akhoina atopa mina tigepada yengjarpom tamda khoi heavy metals haitare ko yamna carcinogenic oiba miyoibida yamna acute effect leba cancer thomba yaba chemicals ta lead kaina yawe heno thina bidi ai uzare aduba akhoina tigepada thingna jade masi karai deno haraga akhoina hi tomba kotpa tourist lakpusida hi rangdudagi lead tholokpani na hai adu sawrab laimaini na masi effect simdang di ai yajaningde aduna maruina loktak ta legese chemical parameters na anba heli aduga biological parameter ge hairagadi kaishu yambadi nate tawbudu miyoibagina kutakta thakki hairagadi ngasai mahiksu khasi yaubnina aduga sigi contamination sidi tasing haibada akhoi municipality na bibi ising do aduga pakin khena banate contamination gi hairagadi loktak si e ozagi wangi matungina masida akhoi da tru tawo tamda sangni tawo ising je tru tawraga nutrients ram chelo thokpada ising ji pura singna phangum tamda adum thakpa yare za makhaja thajarpada ising si yam leiba mahagadi usa akhoi ground water sine usa adu manipur de ground water si hujikti anum ayamba season hare usa aduga akhoi ke mapalam dadi ayamba se akhoi
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯋꯥꯇꯔ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯋꯥꯇꯔꯗ ꯇꯦꯁꯀꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯖꯥ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯋꯥꯇꯔꯁꯤ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯋꯥꯇꯔꯁꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯐꯪꯉꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯅꯔꯦꯜꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯟꯅꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯂꯩꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯤꯡꯈꯠꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯦꯀ꯭ꯋꯤꯐꯔ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ ꯑꯦꯀ꯭ꯋꯤꯐꯔꯁꯤ ꯃꯈꯜ ꯑꯅꯤ ꯁꯨꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒꯨꯍꯥ ꯇꯧꯕꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯗꯣ ꯃꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯟꯀꯟꯐꯥꯏꯟ ꯑꯦꯀ꯭ꯋꯤꯐꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯟꯀꯟꯐꯥꯏꯟ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯩꯃꯥꯏꯗꯒꯤ ꯈꯔ ꯀꯨꯝꯊꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯁꯤꯡꯁꯤ ꯐꯪꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯟꯐꯥꯏꯟ ꯑꯦꯀ꯭ꯋꯤꯐꯔ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯂꯩꯃꯥꯏꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯡꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯁꯤ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯅꯨꯡꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯏꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯒ ꯅꯨꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯨꯡ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯆꯞꯁꯤꯜꯂꯒ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔꯅ ꯌꯣꯝꯁꯤꯜꯂꯒ ꯏꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯀꯟꯐꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯐꯥꯖꯤꯜꯂꯒ ꯂꯝꯕ ꯑꯦꯀ꯭ꯋꯤꯐꯔꯅ ꯍꯥꯏꯅꯩꯕ ꯃꯁꯤ ꯈꯪꯕꯁꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔꯅꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤꯅꯣꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯑꯁꯥꯝ ꯕꯦꯡꯒꯣꯜ ꯌꯥꯝ ꯅꯛꯄꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯆꯍꯤ 15 30 ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯑꯥꯔꯁꯦꯅꯤꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯌꯥꯝꯃꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯤꯃꯥꯂꯌꯟꯒꯤ ꯒꯦꯟꯖꯦꯇꯤꯛ ꯄ꯭ꯂꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯅꯝꯕꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯥꯔꯁꯦꯅꯤꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗ ꯑꯥꯔꯁꯦꯅꯤꯛ ꯊꯣꯛꯄꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯤꯃꯥꯂꯌꯟ ꯔꯦꯟꯖꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯁꯥꯝ ꯕꯦꯡꯒꯣꯜ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯃꯊꯛꯀꯤ ꯕꯦꯜꯠ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯦ ꯌꯨꯄꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯅꯔꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯋꯥꯇꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯅꯨꯡꯗꯗꯤ ꯏꯁꯤꯡꯗꯗꯤ ꯑꯦꯁ ꯁꯆ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜꯂꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤꯅꯔꯦꯜꯁꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯍꯣꯏ ꯏꯆꯝ ꯆꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯔꯗꯅꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯀꯦꯜꯁꯤꯌꯝ ꯃꯦഗ്ꯅꯤꯁꯤꯌꯝ ꯁꯣꯗꯤꯌꯝ ꯄꯣꯇꯥꯁꯤꯌꯝ ꯈꯖꯤꯛ ꯌꯥꯎꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯐꯥꯏꯟꯁꯤ ꯍꯨꯠꯇꯠꯂꯒ ꯇꯧꯔꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤꯗꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯍꯦꯜꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯤꯡꯈꯠꯄꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯦ ꯀꯩꯅ ꯁꯥꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯣꯛꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯀꯟꯐꯥꯏꯟꯒꯤ ꯔꯣꯛꯁꯤ ꯑꯥꯔꯁꯦꯅꯤꯛ ꯌꯥꯎꯕ ꯁꯣꯜꯠ ꯐ꯭लोराइड ꯌꯥꯎꯕ ꯁꯣꯜꯠ ꯑꯇꯣꯞꯄꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯍꯦꯚꯤ ꯃꯦꯇꯜꯒꯤꯁꯨ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯥꯔꯁꯦꯅꯤꯛꯀ ꯐ꯭लोराइडꯀꯒꯤ ꯁꯣꯜꯠꯁꯤꯅ ꯑꯅꯝꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯁꯥꯏꯠꯁꯦ ꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯃꯁꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯍꯦꯟꯕꯗꯒꯤ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯒ ꯍꯨꯠꯂꯨꯕꯗꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡꯁꯤ ꯐ꯭लोराइडꯀ ꯑꯥꯔꯁꯦꯅꯤꯛꯀꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯀꯛꯆꯤꯡꯗ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯀꯛꯆꯤꯡꯗ ꯄꯔꯃꯤꯁꯤꯕꯜ ꯂꯤꯃꯤꯠꯇꯤ ꯈꯖꯤꯛ ꯍꯦꯜꯂꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯖꯩ ꯊꯧꯕꯥꯜꯗ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯊꯦꯡꯅꯖꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐ꯭लोराइड ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯇ꯭ꯌꯨꯕꯋꯦꯜꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯌꯦꯡꯉꯨꯕꯗ ꯐ꯭लोराइडꯁꯤ ꯄꯔꯃꯤꯁꯤꯕꯜ ꯂꯤꯃꯤꯠꯁꯤ 1.5 ꯃꯤꯂꯤꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯄꯔ ꯂꯤꯇꯔ ꯂꯩꯒꯗꯧꯅꯦꯕ ꯐ꯭लोराइडꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯊꯛꯄꯗꯁꯨ ꯗꯔꯀꯥꯔꯅꯦꯕ ꯃꯥꯁꯤ ꯈꯔꯁꯨ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯌꯥꯒꯤ ꯁꯔꯨꯒꯤ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯗ ꯑꯗꯨꯅ 1.5 ꯀꯤ ꯃꯈꯥ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯖꯤꯛ ꯊꯦꯡꯅꯩ ꯌꯥꯝꯗꯤ ꯊꯦꯡꯅꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯐ꯭लोराइड ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯋꯥꯇꯔꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯅꯝꯕꯣꯜꯂꯣꯝꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯁꯦ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯍꯤ 9 ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯁꯔꯚꯦ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗ ꯑꯥꯏꯔꯟ ꯁꯤꯕꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦ ꯑꯗ ꯑꯥꯏꯔꯟꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯀ꯭ꯋꯤꯐꯔꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗꯒꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯁꯣꯏꯜ ꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯝꯕ ꯖꯥꯠꯅꯤꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯥꯗꯗꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯊꯨꯝꯃꯨꯔꯒ ꯏꯁꯤꯡ ꯀꯪꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯥꯏꯔꯟꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯣꯏꯜꯗ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯕ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦ ꯁꯣꯏꯜ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯁꯤꯁꯇ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯟꯇꯥꯃꯤꯅꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ treat tawai haragadi tongana process atopa absorption activated carbon nano adsorbent kaiga ano tholi se or reverse osmosis sumana treat tawtragadi chamcham legoina filter candle tawdadi masidi doctor pawai masa thawai panba singi makta miyebasna ngasai ising si yaudabadi suyam yadreja aduna lairaba ina khunba khuding magna ising sidi loina mag season aduni ja aduna ising se ja hojik se laira kanda thakpagi chadabi ama lakpa ja laira gadi natrika packet water oragadi ising do deliver tawragadi maduna ising ja khwaidagi safe oire khwaidagi phare haibagi thajanaba amakak layoja aduna hojik ja maruina khunja singda ja senthum phibam su soklabo ja adigi ising gi su ngasai gi oja na habibdo waste water gi chemical gi oiro natraga koi gi bio gi oiro adugumba katame su yawro ja aduna hojik haib laiba su sagi senthum phibam phariba imungdadi yai aduna ma suina laiba si ngamaktabni no ja akhuna hojik oja na su yam phajan takpi re hojik activated carbon gi gi akhoi technology ma'am su anuba water treatment sida RO gi candle gi mathang layo ja masida ina oja da thamjani sina maru ni khunja sing da senthungi phibam ji soba imung sing si da paksan no ja laiba ngamdaba sing si ja paksan na water si pesa changna kamain toga treatment toga changda yadro ising ji ja moto karam na thakada gi habi ja masi kan sanong thambi ising haiba sigi mathau kari no hakchang da number 1 pollutant contaminant changdaba number 2 da chingjang myam da hakchang na puraga hoi hemoglobin ga mix tobam plus dehydrate thoktanaba amuk humang thokpura sakhinaba cycle chatnaba amang gun sakhinaba hakchang system flow gi poneba masida sida ising da yam atang ababa thae degi pasha ba moy industrialist ya kya gi family di ising lak bi thae kai ba se si tasek na haragdi ahui leitaba ising leiba ngam da bi awen nok na bi bani ne lokjai ahui kusakan commercialization gi ising si masida kari parameter yaudi kari thakada ge na yema matamda pollutants yaudragadi thakpa yare tawdaba contaminant adu ai yumda contaminant tawgi hadi ising dum thoga loire adu pollutants hadi filter enough oireba film star ka kana sudatani adu pani ena advertise wi ko moi endorsement me andur pasha taptan lo rom neba adu akhoi ising bottle lawri si lupa tare ni pandi advertisement me andur sat khrab ne ising free ne btasing haidi ko prakriti na pyramid se khoida aduna ising sida tasina aro gi matang dum laksege aro hai bi sema matamda
40% ising treat tona bhonabda 60% haibidi ising liter ama aina hapsan matamda ml chamri amadi ising thakna ba pirakani ml chathuk ama lemhawdadi Brian solution na tummayam se loin tasalak zakhineba haru haibasi yam tina technology awama membrane technique neba adu aina hiningmati asupaba membrane technique se thakna ba ising tu darkar leibra asuk tagna adagi chahi kudingi candle singani sumna kanda hoi khungangi da laksa matamda ising ama thake haragadi solids parameters mayam chemical se yamna yauragadi treat tuan to tabya deko adubu akoine ising treat to dungada khungi sinawda ina hygienic babna aina lagudor ising do kadai da kino haiba sim yamna important oi si ising ji club amana ngai thoga jali kharaga phi suru su kallaga mapan su ba khotpa haibidi ising thakpadu ai treat to ga haragadi adu ising dudi mangthokna tuana thambiyo haibidi aina haijese ising ji poraga icham chamba khoina biosen filter ina Lego biosen filter yi thain an season ba lengoi na tawraga maitan tru to se ngasagi pukri singji club na pajan na thabir matunda tru to da lengoi si yamdra bada foot home haide meter amadi thamba darka oe adu makha ta bada nunga haptana khotana mabu support bidi yai adu ising si kayam tuna hapga ge herdi lengoi si matakta yamdra bada foot amagi ising si na hapi da ising se khoina lengoi da hapam matamda karigom ising sunthore khalaseba lengoi se kangam sunga ya de lengoi si matakta yamdrabada ising centimeter mangadi adum cholaga thaman doba haying haye harasu haying adu hayna naba hoi outlet pipe se kitang wangalaga toti ya thoba batamda ngasai lengoi di matakta 5 cm gi level da outlet sa thambiba adum short kani si su maram lai jai numitra ani mu leraga hoi pukri ising se sum lengoi da hapu batamda organic mayam tungsale mahik mayam su yoksale makhoina lengoi mataksida mapranga maseme si se koina smooth layer in English the kawe aduga pasabalonda da haraga dirty skin hai sadong amot paina sigi membrane se aro dagi hina kuppe aduna karigumba chemicals pukri sida nitrate sulfate phosphate yor patarasu sigi membrane sina adum filter toraga lengoi yor pumatam dadi mahiktu su lengoi da policy horaneba sigi se amon da haraga koina biosin filter so hai slow sin filter so hai dawdu isin kan badi yade sumna sijina ragadi adum yani ni thamsa azana yam pasan marik chimna thambige uza husiki anouba technology haijiba tari uza arogi adagi nano materials ki gi mayam si loina maktu oga si uza husiki yamna samba koi traditional way da su treatment to gudum yaye tapi bene uza aduza koi marik thana akhui ngarang na handa I pauda tagi ba international space station dagi koi laki ba Sunita Williams ke Barry Wilmore gi moina koi matam ko ina tha kya changna da lairu matam makoi ising ni kapasri sinarangani adu makoi se numit nipani ki khongset chakhi besi moi ising ju yam kaisu yana puramoi ba laibu thidana ko na ada lairu bene ja adu makoi ising ju thangani ja adu makoi ising je kamain thangani ade ising je kamain pui leidna ja yam nama pudra su ja ko ising khara ba pura tha yam na chuba wa adu ngai ge makoi su treatment to bra khotpa sim ta chik san da jai wa kham thabi ja masi matang chi ngai ge ina hogi manipur da commercial season ba do adu yam na samnar ani sim matang da panjake mi yoi bi concept sinu mind sinu bu yar ga di ko ising habsi technology wangamnina akhoi khongban chelibi isingji akhoi scientifically truth tawre thakpa yaeba ado akhoi thakti thaoiba akhoi wakhana khongban ising kamai thaktu no yaning dabnina Sunita Williams tanate International Space Station da lairibi si mahoi isingji ada yamna lik thambanina mahoi isingji masana hanba urine adi amang busa pase si isingse recycle tawre truth tawraga admoi thaeba adu direct ising mun thapani ko moigi manungda system olaga ising du bubble gi type to thola yot padeba haibe athadi akhoi urine si treat to watar gadi urine da yauri ba patta chemicals hairasi ne ko sang tumangam du na thokra baneba si do ong pal lagadi last le mangdu si water molecule lukatane is duo aduna ISS tawri si any rocket tawri si isagi urine fetus mayam si recycle tawra thakpa ngataneba adu moi ba mana isagi mapan thopagi kano sibukta truth tawra thakpa yai haragadi akoina pukri gi truth tawra thakpa sa siga chama ne karisu kenade aduna atangba aro seasonary ba membrane technique seasonary ba simo mayam sa cost effective de yenguragadi masidagi hina minerals phumba natte yam pesa wangre pesa se pandra pa matamda aro oigera filter oigera mai mamanna kya pige mai sahin kya raksindoino plus running cost ma yaure electricity siang agadi ising thakpa yadana makhutsin biyaramade nutigi sanga saraga leibane paramam leiba mamanse ising nagi sanga ne hongre aduna sumaina tutarga yam pai hebse masi aranba wakhani ising haibasi arodagi tholpa ising ta sing hairagadi electric power chingoi kayuna iron sat yaudrabinina akhoi thakpada pungi ising na hawrisi karigino sida minerals kar yauri neba within the permissible limit hachang sukta ba sang amda adu masi matang yamna min pai ngai leite
Manipur di industry se aduki matik neme ba industry haibidi khongban ising turel da modern godoba akhoi sugarcane industry example ko cotton industry leather industry shum ising amot putok godoba chemical industry me amse leitabina turen lake pukri si contamination pollution do aduki matik chang yam neme ba akhoi this khongban gi akhoi amang bu tu tok bagi nabul turel mocha bagi wane ba chemical ga du haragadi yamna phari ba adu masidi chamchamna lengoi ga betanga truth tawraga thakpado aduna khwaide perfect way lobjage water treatment se ja yam phase su takpi de ja akoi gi machine taba akoi gi malem gi phampak sing da water treatment se ja hujik jana takpi ba traditional way de gi hora kan da hujik si khoi nano materials ki gi mathak la kham matung do ja se akoi na khang da ba haidara ja kadai phau yong na treatment se tongnari khoni hai ba do ja si su dang thamyo sigi matang da akoi gi organization khoi NIT Manipur da tawdu je si jo ik haijage ising je makhal ani thona khai de khoi truth tawda amana drinking water treatment hama sida akhoi thakadoba amana waste water treatment waste water habisi akhoi da turenda akhoi na season ba ising phatabasi khundok tringai da khoi sarkar gi responsibility ni company organa company gi responsibility ni aduna praja me gi sarkar responsibility aduna khoi lampel su sewage treatment plan nei ko aduna masigi waste water treatment habaga amana water treatment habaga ani sida concept kitang khenai karigino da amana turenda thadraga nga hingana bani turen motana ba amana akhoi na thakna ba aduna lu nan gi haragadi drinking water is important way ani maksida common ro khara yauri akhoi gi sai ions heavy metals industry digi thola pa heavy metals yam sabna haibada sugar industry hajar gi ne ko sugar sagi di chu mayam se hi aga sugar cube sar ka doine ba manipur di leite ko matam am le ramidi hai manipur da khoi gi activated carbon sungu se akhoi no huzuji karai to gi haibada u digi anambana biomaterials se to be khangbulina khoi indigenous oiba akhoi da phangma mi athe da phangda se khoi thi da phawjare aduda yam sabna haibada khoi yongchak si khoi gi mai protein noidana aduna chaba da koina manam nam thini ba sungor banam nam thini se si protein yaw yaw tu ne ba protein haibidi amino acids amines ne ba aduna yongchak morgi maku se koina sukai ra kan truth to kan da activated carbon sung ne ba activated carbon se por yaw badana tana yongchak de protein nam yaw bani na amines se activated carbon sum yaw ba amines yaw ro ni na kamai to ke da nasagi akhoi gi ions meam heavy metal meam se activated carbon na chingat badana tana amines ge su chemically binding to raga amon dhairagana magi por manung da trap to ba physical absorption adagi amines ga binding to ba chemical absorption aduna enhance to raga lamdengi solid waste management plan ina sigi langul chingi mani na malidana sidai sida khoi pataba lichet nam tholeba lichet ina khoi sanga siri ka ga phara khabar yaw hibne ba masi lichet se aduki matik high COD ne adagi khon thirapada yendem maru ko taru hai ko adagi sori makho mayam phangda ba khoi da phangba adagi fundi khoi fundi se aduki matik ka bi grow to rino karino da nutrients sam phange ba haibidi moda nutrients lokapagi moda capacity jawe ba adu tardi khoi da fundi se samthu oga lainang lokthu oga fundi se khoi activated carbon on matamda moda yawmi ba nutrients obi capacity do adu sijinaga phattaba nutrients do abo khoi lokthu e ba aduna fundi sogri makhok adigi laphugi maku khoi si anam loi tokjare adu lichit slok thoe aduga bishtupur ngangkhala waida iron concentration si 3 mg per liter 6 mg 12 mg per liter ko thina jai permissible limit 0.5 mg per liter ni iron se sigi research ore de ko lejare filter canals habagi commercialization gi project se si ko lokhodam kan hona jare khunja singda yamna hongna thakpayaba ising phanghanba haiba hiramasida National Institute of Technology Manipur gi Department of Civil Engineering da Professor oina thopuriba Dr. Potsangmam Albinoga aikoi gi mihut Raichanda Chingthamga unaduna wari saba si tahanjakhibaga loinana ngasi gi oina di Science Magazine lanthokchaba matangaste loijare mathang leibak pokpo numit pungfam asimaktada amuk phangbigani Science Magazine